Ya guys, ini nak beli sayur dulu. Kehidupan lautan gelap terbentang luas opel laut, menghunus pedang di tangan, berani tiada takut. Laksamana gagah perkasa, namanya disanjung tinggi. Muhammad Amin pahlawan, kita takkan pernah sunyi. Kapal perang menyusur arus, gelombang tak bertepi. Bertarung demi negara, bendera berkibar tinggi. Tentera laut di Raja Malaysia kami banggakan. Andai musuh mendekat, tabah kami lawan. Hey yo, Laksamana berani, Muhammad Amin itulah nama wira kami. Hey yo, di lautan biru kami menanti kemenangan pasti di genggaman kita nanti. Buka layar angin kencang, ombak liar, berlayar menuju medan kelam sama. Tiba datang air bertahan seenggan mati. Kita lawan sejati, sanjung seantero bumi. Kepala diangkat tinggi. Ya guys, ini 10 km. Telik dulu. Kita tak boleh push sangat. Kita step by step. Okay, let's go. Laksamana berani, Muhammad. Sikit lagi. 12 1-2 kilometer. Okay, besok tu friend, kita nak beli sayur dulu. Alright, beli sayur. Bagi kami sini belum.
Okay, jom lah. Jom lah. Okay, settle beli barang. And the two, let's go. Kita balik lah. Okay, begitulah tadi. Rasanya memang penat lah. Tapi kita buat benda tu janji kita happy lah, happy. Kalau tak turun pun itu tak tahulah. Jadi kita happy buat benda tu. Kalau turun rezeki lah, syukurlah, bersyukur. Alright. Next kita nak plan hiking apa semua tu nantilah. Okay, jadi kita happy buat benda tu. Kalau dah hasil dia tu bersyukur. Okay, bye.